let's have see in the check. Same table, same chair. Difference itu clear lah. Yang mau taruh kiri yang di masuk sana. Kiri. Jotono hambai kini jeng Sipaijala Zonal Development Office jeng inauguration khaleka o inauguration khalemani pandawa chini brom ganang deputy CM Paimanda khaika tei chini honorable AM Srok brom ganang Sitoranjan Deborma brom ganang Rajesh Tripura brom ganang Kamal Koloi brom ganang sini CEO, tapi additional CEO, tapi MDC. Ini jeng Sipaijala Zonal ni kaisa office inauguration vlog mani. Jeng nayo sini edisi hapang pai mani ya gulo hasal am sayo thangoi office go thangoi public blog borong ni problem no pai sapai ni na. Suppose ni sini orang West Zonal Office. Ini ayang mohan buk am sairo ni phayi oro jagama phayi. Bilai haksal. Nge chungnayu nauka nawo teksa de khaibano. Jonogono poriseba rona ni bagoi chung teibu cikon Zonal Office eba sub Zonal Office omhai khaina ni bagoi chini edisi ni saktan kongo. Ini chung 5ta sub Zonal. Nini Tagarjola ni Tagarjola am sayo 3ta tongo nini Jompuijola, Gabordi, Nini, Bisramganj, Mohambo, Haike, 5ta sub-zonal no khawai dini Sipaijala kaisa zonal office khlaijaka. O office khlaimani jeng phainai salo office setup khainai. Dini jeng chini samung teibi speed khainai ni bagoi jeng office tangnaigra nang hai khnai jeng tongyawoi. Dini oro jaga nang kosto mosto kaisa office tongoi jeng lukuroni seba khainai ni bagoi lukuroni bangoi samantana ni bagoi oro ni sini jeng sinai hini unglaika. Tei 3-4 mas ni bisigo jeng office setting khainai ni digi thang tongo. Tei buchini zonal office ketal vlog janai unukoti ni raskani am sayo. Tei buchini gomti zonal development office vlog janai temporary office already set up umui tongo. Kilani sub zonal kana omnai. Oma haike chini 12ta sub zonal jeng ketal vlog kha. Nini Somili, nini Tamo Sinai, Laljuri. Oma haike bibino zone ni chini tabo 46 sub-zonal senam kha tu telui agi je tongmani existing tongmani no te 12ta khlaiwi tabo 46 chini sub-zonal office kha agi 5ta zonal office tongmani tabo 8ta zonal kha jeng phainai salo te bo development ni bagoi jodi chini office zonal office khainai ni nangkhe eba sub-zonal office khainai ni nangkhe jeng khainai jate chini lukuromno jeng samo gana wo sebroi manai ja.